sang ni somni le pani September ni somni le pali ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai kan book thau chau ani tuntruma hian subscriber thren khat ten an request angin Iran ram chunga sarkar do dala protest lian tak mai an nei mek le Ukraine ram chunga Indona chanchin tharte kan thir ho don ani tuna hian Iran khopui ber Tehran le ache vela te khopui mundang sang sanga te Iranian te chuan an sarkar le an leader do dal zong in protest an naya heta hian nunna chan engemaw zat anom to ani Iran ram chunga tharum thoa mipui ten kotlaya buaina an siam tak chiam na chan hi nula lano pangtak mai kumsam ni le panhia upa masa amini chu Iran police ten September ni som pathuma khan an mana Iranian authority le Iran state media sang ten report an pek dan chuan masa amini police ten an man na chan hi dress code tia an soi Iran ram chunga nei chiate in thuamna turatana sarkarin khautaka aken ko chu bo chiain alukhu na mumal nei lawin kotlaya akalani tin an puwa hei wang hian September ni som le pathuma khan an manta ma se heminia vek hian athini ti mipuiten an hriat chuan Iranian mipui thinrim na chu apuak ke ta kotlaya police tanen anin beita chiam mai ane he thil thleng chungchanga hian Iran security official ta chuan thu chua an siama Iran ram chunga hian khautak le strict takin hijab tia an soi chu mai chiaten anin bel ngai turani tin an thuam no in bel turjinga hian an da tela hei hi mai chiaten an lukhuna tana an man thin ania hijab hi mumal taka an manga an lu hi mumal taka an khu ani lo chuan man thai ani thu an puang zara ti chuan henula Kurdish mi masa amini hian kotlaya mumal taka alukhuna hijab hi aman lo vangin police te hian sarkar order bozuin anman ta ni tin an puang zara masa amini anman na ringot hi mipuita thinrim chan ani lawa Iranian mipuita chuan Iran police te hian he meichia masa amini hi an thatani tin an puwa anti government protest rally chu aron in irchuakta ani henula masa amini hi Kurdistan nula hmeltha tak mai ania borok lian tham takin Iran ram chunga Kurdish chen chung area vela chuan sarkar do dal zonga chet duna ain mung chhota ti chuan tunkar inrin ni kalta tangkhan Kurdish chen na province pumpuya hian anti government protest rally chu mipuiten an hoi hotranta ani Kurdistan mipuite hian media sang ten interview an nei na an soidan tlang puya chuan masa amini si kumlano pangtak ania sarkarin aphut angin alukhu na po hi amangeya mase thlin a chema wangin police ten an mulai tak hian alukhu na pon hijab hian alupum pui hi akhu kim talawa hei hi tranchana mangin police ta chuan an mana an custody a hian nasataka an ngai saknuwa an pawngsuala an that zuita ni tin an pu ani Iran police te hian sarkar thu chuanga mumal taka hijab mangtura order omchu henu hian abo chiania an soilain bo chiatna anilawa clean a chem lima wanga heti hunlai hian alukhu na hi in lim mai chau ania police ta hian ama hi an ita an du hrim wangle police custody a hian an lak nuwa an du tua an khoi thaidona wangin an manta nia an ngai thu an soiboka tin police custody a awm chung hian nasataka atreri te pona tangin hriat thei ani boka tranpui turin midangte awa amangang awo hi mipuiten police custody ponlamatrang hian an hriat awangin mipuite hian police ten henu hi pawngsualin an custody a hian an ngai sangeya an ngaita ani ti chuan kan soita kangkhan hetianga mipui thinrim le police laka lungoi lo te hian sarkar do dal zongin Kurdish province chunga sarkar thilti dan do dala protest rally chu an nei tranta ti chuan Kurdish province chung mai nilawin mei chiata thinrim chuan kotlaya kong anzo chhojela Tehran khopui thlengin anghongta Tehran khopui chung athlen hian mipui an thranhamin kotlaya protest rally hi lian tham takin kalpui ani zuita mipui tele police te in nuaina le tharum thoa in beina rap thak tak mai chu athleng zuita mitam takin nunna anchan phata ani TRT wall now le Iran media Al-Mayadan English ten report unpack dan chuan Tehran khopuya hian mipui sarkar do dal zonga pungkhom protest rally naitu ta hian anlukhu na ta chuhlipin an samte anmet kola
nula then khat te chuan an sam sei le moi tak tak mai te chu an tan pung boka hetianga an chet velna wang hian police ten dan zom lowa meichia te kotlaya anom ta chiam mai chu man tumin an bei zuita ma se mipui te hian lo beile tin police te na tharum thwa in beina chu kotlaya atheng zuita ane Tehran khopui chau ni lawin Iran ram chunga khopui dang mun tam taka protest rally hi nei zui ngal ani boka ti chuan heng protest an nei na mun sang ata hian police ne na tharum thwa in beina hi athleng deuh vek boka Kurdish nula hmeltha tak mai police custody a athi takngot mai wang hian Iran rampumah chu buaina in atuam chhuak zuita ani CBS News Agency in hemi chungchang report an pek dan chuan mire theite musit na le nam hnuai nungjok te in thlir hranna tam tak Iran ramchunga hian awmani tin mipui te hi an thinrim hlea anti-government protest rally mipui ten an neina Iranian police ten protester an thaza thi chiangkuang takin hriat thei ani lowa mase voin thleng hian nunna chan hi anom belzela Iranian state media ten an report dan chuan mipui zinga mi somni le paruklai chu tha ani towa liam tur then khat anom bokani tin an puangzara mase Oslo based Iran Human Rights Organization chuan thu chua an siam ve thunga protester ta jinga mi atlem bera mi somthum le pakhat chu Iranian police ta hian an that towa heng an mi tha te pa ka hian engza chiange an man ti hriat lo civil mi tam tham tak Iranian police ta hian an man toni tin an report bok ane Iran supreme leader kumsamriat le pathuma uppa Ayatollah Ali Khamenei chu mipui te hian thi turin an du thu an aw rol puya aro rel na hnuaya hian civil mi ten himna an nei lo thu le an ram himna tider thong tu le meichia te digna chanvo ra be saktu ni tin an pu boka Tehran khopui chunga sarkar do dal zonga protest nei tu demonstrators te hian awhla pahni an neya death to Khamenei ti le death to the dictator ti chu an awhla lian ber ta jinga mi ani Iranian mipui te hian an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei hi thi turin an du ti hi an aw rol pui ber ania tin an aw hla tranga alandana hian chuan an ram chunga dictator angmai in rowa relani ti hi mipui te hian an pomdan ani bok ane voin thleng hian Iran ram chung mun franga protest rally nei tu ta hi an pung chhozela sarkarin mitam tak man ma sela heng mipui te hi an tam to em wangin police te hi then khat chu an tlan chia protester tam tak an tha to wangin mipui ta thinrim hian Iranian security force ta chu an beizui zela mun tam taka kangmai an ti chuak boka heng Iranian security force jingami officer engemozat chu mipui ta hian manin an chil hlumzui ta bok ane Iran ramchunga tuna boina thleng me ka hian CBS News Agency hian report an pek chunjom zeldan chuan police te hi anung tolso ka antranga mipui te hian police te hi manin an zela Iranian security force jingami tam tak chu an tlan chelai te video thalak mu thein an phau chuak boka mipui le police te tharum thowa anin beina hmuna tang hian officer tran khat tlan chelai te po an thalak social media lampanga thedar zui ani boka hebaka hian police commander an tha thiruang tele Iranian police ataksa tanga thichen chuak zoi zoya kotlaya amurang lai ta chu athalak te thedar ania mipui te hian police car tukver ta chu ti chein police than khat an nuk chuak lai ta chu social media thedar ani zui ta bok ane masa mini thihna vanga mipui lungoi lo le thinrim hian Tehran khopui chunga police station panilai mai chu halin an kuta anda towa Iranian police kutatang hian heng police station te hi an chu sakbaka city public transport resource le fire engine chi hrang ta chu ti chet vek ania Tehran khopui chunga harsatna nasatak khai hian athlen zui ta boka Middle East policy expert Dr. Sanam Vakil chuan Iran mipui te sarkar laka anlung oilo na le an supreme leader laka anlung oilo na hi hunrai tak ain mung towa tuna Iran mipui ten anlung oilo na anlan tir na hi kumsom le chungjat loin upto anram chunga meichia te rabea anom le an supreme leader Ayatollah hian Iran political system chu diklo takin hunrai tak akal pui towa chumi ando dalna le anthin urna chu tuna hian air chuak tela kumsom le chungjat Iranian mipui te rabea anom na le anthin rimna limtha chu tuntruma protest rally annaya hian alang chuak ta ni adipo Iranian official te chuan masa amini thihna chan an ponzara chuan
police ten ama anman nuloka hian custodia aumlai hian heart attack anei thuta lungphut cholin athita ni tin an puangzara mase henula masa ameni chhungtele an thenom khowengten arwangan mu tira aumdan an soidan chuan ataksa mun sangsanga pemle hliam enge mozat aneya aseratangin thisana chhuaka hei hi atam tham hlenin an soiboka police te hian atira chuan hondar handu lawa wangin arwang hi an tuam hlom tlata anuk betlatani tin mipui te hian an soiboka hei wang hian in thana police custody hian athleng ngeya heta hian police officer zongjong te hi banvek ani lo chuan ayatollah supreme leader hi banghal turin an tua tin athina tur thilti hi an threlo thu an pongzar bok ane Iranian supreme leader ayatollah ali khamenei hi Iran mipui demonstrator te hian thiturin han du thule dictator ania tha turani tia anau rolawang hian Iran intelligence ministry chuan heng demonstrator te fui pora marhruai tu zongjong te hi man anianga sarkar do dalzonga aurol tu te zongjong hi anchunga dan lekko ani donani tin an pongzar zuya mase hei hi mipuiten enga ma ngai loin voin thleng hian protest rally hi lian tham takin khopui sangsanga kalpui ania sarkar sipai te anin rol ani lo chuan he buaina hi me mi ani andring lo bok ani Iran Interior Ministry lampang chuan Islamic Penal Code chu antran chan ani thu an pongzara he code hi azom lo wangin masa mini hi man ania Islamic Republic chunga rengreng hetiang dan bochia meichia te anchetna hian sarkar chuan malakna anei lo thailo ani tin an pongzara Iran State Media pakhat Noor News Agency in an report dan chuan mipui ta thin rim chan hi hei ringot hi ani lowa masa amini anmana chungchanga hian mipui ta chuan thutlukna engma kan siam lowa mase police ta hian ruam hanlok angin masa amini hi meichemel khratak ani wangle leitling tak ani wangin man tumin ama tangin ruam manna anlo siam towa thin alukhuna achem limlai takhian alukhuna mangthalawa puin Islamic Penal Code hi abo chiani tin anpua anmana an custodia an hruai nuwa nasataka ngai sain Iranian police ta hian an pawngsual ronani tin mipui ta hian an pu ani sarkar ain soifia mipui ten puna tam tak an nei boka protest rally lian tham takin tuna hian kalpui mek alani zel boka mitam takin nunna an chan towa mi tam tak police in an man to boka Noor News Agency in an report dan chuan Iran police ringa hian mi som chuangin nunna an chan ve to thoni in an report bok ani hetianga Iran ram chunga buaina athlen noi lai hian Newsweek in voinlama report an pek dan chuan Russia chuan nikhat thil thua athil hloh hnem berni athleng ta ni tin an reporta Russia hian tank som pariat le helicopter le fighter jet te chu nikhat thil thua achanta military equipment chu sang van bo ruak le leilama chachi ta chu Russia hian Darkar somni palichunga achana nasaber chu voin hian athleng ta ni tin an reporta Ukrainian Armed Forces ta chuan heng Russian ral thum chi sang ta hi an chu chhevek nin an reporta hetianga Ukraine sipai te Russian sipai laka nataka an chet le an ral thum tam tak anti chiathun hi voin nilawin nimin zirtop ni khani thu an reporta Ukrainian Armed Forces te hian counter-offensive an kalpui mek chu natakin Kramatorsk region le Donetsk region chunga an kalpuya Moscow in Donetsk province pumpui chu an ram chunga rinlu atum mek lain Donetsk region chunga mun tam taka Ukraine sipai te hi an lut towa Kherson region te Kramatorsk region te le Luhansk region te po Ukraine sipai te hian natakin norchunzom antum donani tin han reporta Ukraine sipai ten Russian sipai ral thuam an noi chetna mun hi Kramatorsk region le Donetsk region chunga ania hmeltha Russian sipai ten an lak tak town lian tak mai pakhat liman town chu Ukraine sipai ten tuna hian an control na hnuaya dalet lein Seversky Donetsk river ronkan tuma Russian sipai ronkal tanena anin beinalama Liman town hi Ukraine sipai ta chuan an control na hnuaya dain Seversky Donetsk river po hi Russian sipai ta tan chuan ronkan mai ahar hle to dona Liman town na tang hian Ukraine sipai ta hian an lo dang chat thei dona ni tin an report ani Newsweek hian report an pek zel dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan hetianga asipai te anung tolzoka an tran na le aral thuam tam tak achan zui zelawang hian Ukraine ram chunga
tuna an sipai ten an lu mek chin area zongjong ta chu an ram chhunga rin lut vat turin malak na chak takin akal pui meka kan chanchin thar masalama kan ron soilan to Luhansk province te Donetsk province te Kramatorsk province le Kharkiv province sa Russian sipai ten an opna le an thunai na hnuaya an da chin chu Russia ram chhunga apong thuai don ani tin an reporta kumsang ni sompalia Crimea aram chhunga alo pong tong che khan Russia hian heng region palia an control chin area zongjong hi an ram chhunga apong ngei dona hei hi Ukraine sipai ta tan chuan thil boi thak tak ani dona achan chu Ukraine sipai ta hian an ram lalet le tur hian nasa takin beima sela Russia hian an ram chung ron baya apu thei to dona ti chuan an ram chung an khoyani chuan Ukraine sipai ta laka hian Russia hi engtiang point lo che sela self defense anti mani inven him na turatana sipai te an lo chet na an puang to dona chu vangin Ukraine sipai ta tan hian heng an ram bung thren sang te hi Moscow sipai te lakatranga chulet tur hian harsat na lian tak aum to dona Moscow hian ral thuam hlom tak man a hre to don lawa chung ta chu an ram ven himna ta na amhana apung zel to don ani tin an report bok Newsweek in report an pek dan chuan US Secretary of State Antony Blinken chuan UN Security Council sesona Russian President Vladimir Putin an athil tum zongjong ta hi US chuan engtika ma apom pui ngai don lawa Putin an Ukraine rambung than chung an ram chunga rin lua Ukraine lakatranga lakbo atum na po hi engtika ma US chuan apom don lo boka Russia in Ukraine arun tiratranga aram lak to tun thlenga Moscow sipai ten anop na hnuaya an dale an control chin area zongjong po hi Ukraine sipai te hian rang taka an lak let le thaina turin US chuan tranpuina thazok apedon ani ti apungzar le tabok ane US Secretary of State Antony Blinken hian het hu hapon ma hian US hian puangzar lawin tranpuina chi hrang Ukraine sipai hena hian alo hlan towa US hian apuanzar ral thuam tam takkara hian puanzar lo ral thuam chi hrang le Indona tana Ukraine sipai ten trangkai taka an man thai tur satellite system zongjong ta chu Ukraine hian an lu chila an man ve thaina turin access apevek toni tin an puangzara US Intelligence Agency chi hrang ten Russian sipai te an din mun le anom na mun te ground na anin kul na mun chi hrang ta chu satellite atanga live fa than lak ta chu Ukraine sipai te hian an mu thai veka hei wang hian Russian sipai te in kul na mun hi bitumin Darkar an nei ta chat maya hei hian Russian sipai te chaklo na lian takin athlenta Ukraine sipai ten counter offensive operation an kalpui po hian lotlin na anei chan pakhatani tin an reporta hei baka hian HIMARS rocket system US in apek chu trangkai takin man ania HIMARS atranga an ka chua rocket te hi akap toizok tuna hian US hian ape angin soi ania mase HIMARS atranga an ka chua rocket tam tak te hian mun hlazok aka thaiwang le ral hla tak atangin Russian sipai te leilama anin kulna chu Ukraine sipai ta hian kap chein Russian station tam takatangin an chhuak towa heiwang hian Russia chuan US hian long range missile emo long range rocket emo Ukraine sipai ta hna hian apon zartel lo apenge yani tin an pu bok ani mase hen pu na hi fin fiana tak Russia hian an la nei lo wangin alo penge ni chuan US nen hian kanin machon atul don ani tin Russia chuan thu chua an siama Masa US tranpuina mai baka hian European Union chuan tranpuina apeni ti an pungzar boka Newsweek in voinlama report an pek dan chuan battlefield Indona tuala ommek Ukraine sipai tele headquarter lama Ukraine sipai control tu command center zongjong atranga in biak po na communication an kalpui dan chu Moscow Intelligence Agency hrang tepon an lo man mai thailo turin satellite kaltlanga in biak po na chu Ukraine sipai ta hna hian pek an nia ama Ukraine sipai te in biak po na Russia in alo hriata olsam taka anram achu sak zungjung angkhan tuna chuan ache thai talowa Ukraine sipai te in biak po na hriat tum hian na satakin Russia chuan abeya mase aman thaitak lo wangin an sipai ta hna intelligence agency hrang ta hian information pek tur an nei talowa European Union member ram hrang ten satellite kaltlanga communication line an pek hi Ukraine sipai ta chuan an mangtangkai ta hleni tin an reporta
nimina Russian sipai te station tam tak le anral thuam chi sang fighter jet te helicopter te drone le tank tam tak te artillery chi sang Ukraine sipai ten anwei dar sakvek trumpo hian Russian sipai te hi inral ring manin anom lawani tiin an report ani tichuan Russian President Vladimir Putinan partial military mobilization order achu daudalin mipui te hi anla chazela tuna hian khopui somthum pariat zeta daudalna protestical pui alania sipai thachakna manga Ukraine ram ne chua laksak tura Ukraine sipai te kap du lautu Russia ram chunga mi patam takta chu mittuinen anram chua sanin an mangai tanen anin thren me kani tin CBS Morning News chuan an reporta Khovel media tam takten mass exodus in Russia ti chu an thupuya an mangloma Russian mipaten anram an chua san na run pui chu tun thleng hian ala thleng me kani tin an report hlom ani President Vladimir Putinan partial military mobilization order ati chua daudala mipuiten protest an nei hi Russia ram chunga protest lowam to zonga protest lian berani tin an report hlom ani Newsweek in report an pek dan chun Russia ram chunga hian hetianga Putina order dulowa mipuiten ram chunga harsatna an siam mek laile Karkalta maya khan Russian sipai te kutatrangin Ukraine sipai te chuan Russian sipai ten uncontrolled chin area tam tak chu an chulet sakboka chumi nu loka nimin zirtopnia khan Darkar somni palichunga Russia in achanna lianber chu athengle ta military equipment chi sang vanbo ruak le leilama manchi chi sang ta chu Ukrainian armed force ta chuan nasatakin anoi chet saka Russian sipai ten anop chin ramchung hi azim tial boka voin thleng hian Ukrainian armed force ta chuan counter offensive operation hi nataka kalpui zelin town le thingtlang khuwa then khatte anlak belzel boka Russia in aram chunga da atum le separatist rebels sote chaktaka anom nammun Donetsk province thlengin Ukraine sipai ta hian anlu chil towa Kramatorsk region chunga Russian sipai ten anop na hnuaya anda po mun tam tak chu Ukraine sipai ta hian voin khan an chu sak boka Russian President Vladimir Putin ro chuan anram chunga rinlu thoi turin malakna akalpui mek boka Ukraine ram chunga Indona hi engtiangin nge ato pangti hi rinthiam har tak ani tin an report ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kanbot sai thaite nipot sela Rainbow Mizo Channel la subscribe lo jong te khan milo subscribe sak thak turin kansom chewa tichuan lowin en kol traula chanchin thar dangnen Rainbow Mizo Channel a hian kanin tongle thau donia